Danas imam posebnu čast i zadovoljstvo da u vaše i moje lično ime poželim dobrodošlicu, zahvalim se i pozdravim izaslanika predsjednika Republike, ministra odbrane, gospodina Aleksandra Vulina sa svojim kolegijumom. Načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubišu Dikovića sa članovima proširenog kolegijuma. Predsjednika Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Ruskom federacijom i Republikom Kinom, gospodina Tomislava Nikolića. Predstavnike verskih zajednica, prethodne komandante gardijske brigade i garde, sve prijatelje i goste koji su svojim prisustvom uveličali ovu našu svečanost. Gospodine izaslaniče predsjednika Republike, dragi naši gardisti, poštovani gosti, prijatelji garde, 188. godišnjica garde Vojske Srbije, koju obeležavamo današnjim danom, povod je i prilika da se osjetimo izuzetnim, jer pripadamo društvu koje ceni svoju vojsku i doživljava je kao deo svog integriteta i sopstvenog dostojanstva. Pripadamo narodu koji slobodu smatra za vrhunsku i bezuslovnu vrednost i u tome prepoznajemo svoju dužnost i obavezu. Garda Vojske Srbije nije samo čuvar tih vrednosti, već i garant njihovog održanja i opstajanja. Tokom celokupne dosadašnje istorije naše države, njena vojska i garda u njenim prvim redovima bila je snaga i uzdanica, ali i temelj njenog opstanka i trajanja. U tim okvirima sagledavamo mesto i ulogu Vojske Srbije i pripadnika garde kao njenog elitnog dela. Ponosni smo i svesni da ta veličanstvena uloga ne počinje sa nama, jer su je oživotvorile i iznedrile sve prethodne generacije, a mi ih odgovorno sledimo i nastavljamo njihovo delo na način saobražen sadašnjim uslovima i potrebama u skladu sa zahtevima koji pred nas postavlja današnja Srbija i njeno državno i vojno rukovodstvo. Naši prethodnici su zaslužili što su učinili da imamo ovakvu državu i vojsku, slobodarsku, odvažnu i odlučnu da izvrši svoje zadatke i obaveze i u najtežim uslovima. Na nama je da te tekovine i vrednosti očuvamo i da ih prilagođavamo sadašnjim i budućim zahtevima i izazovima. To podrazumeva da kao gardisti dostojno reprezentujemo Republiku Srbiju, čuvamo njenu slobodu, da joj obezbedimo mirnodopski razvoj i napredak, iskazujući rodoljublje, poučeni vladanjem naših uzornih predaka, ali i usmereni sadašnjim nacionalnim očekivanjima. U tome je inspiracija i nadahnuće, snaga i osjećaj za naše poimanje sopstvene uloge, da smo čuvari same suštine našeg naroda i njegove najvažnije vrednosti, vojničke časti, sopstvenog identiteta i očuvanje našeg teritorijalnog integriteta. To je zalog trajanja i opstajanja. Gospodine izaslaniče predsjednika Republike, i ovom prilikom iskazujemo nepokolebljivo i čvrsto opredeljenje da kao deo sistema odbrane Republike Srbije stojimo u prvim i najčasnijim redovima njene borbe za ravnopravno, nezavisno i prosperitetno mesto u svetu. U vremenima pred nama garda će biti sigurno i stabilan oslonac naše vojske i naše otadžbine. U našoj svesti je uzvišen moto da sloboda i vojska idu zajedno. Zato sa ponosom izgovaramo naš zavet. Živela Vojska Srbije, živela Srbija! Živela!